Kinongelam ke Khasi Students Union Laban bat mau Prem Circle, kilabat bat Aiti Khubor Pulit Laban bat Jhalupara, Ngut Khuborjylla, kentup arngut ki kena ki belarung bean che Meghalaya. Ya kewe kelong kemi lalap ningkong na last stop Laban, katba kadang krong pisah bat ke kun jongka ni kidukan last stop. Endala tokit latip ba kadang syuwan dang arsngi she Shillong, bat kadontang ke Aadhaar card na Uttar Pradesh. Hadin kata keseng kala pentip sya Laban Police Station bat hathanat kala pela bakasa ha cantonment area ha Jhalupara bat markum ta ki pulit Laban kila phano ikni kabriu sya Jhalupara outpost ha ka jingsenran ki dukhat keseng. Endalayalam sya ying sa jongkani kabriu ha cantonment area ha Jhalupara lalap badon saulok bat ka khun jongka ki basa bean ha ka jaka cantonment da ka basna da ka ying tap Shillong klem yo jingbet nanu. Mar kumta ki pulit ka Jhalupara outpost ki labe ikini ki khar muslim da ka bapenkit yaki ha ki kali bikin lek phai no sya ka shnong bakiwan. Ini na do last time kemana tuh? Unmong. Wan ini hasil parah nama. Hỏi ông mong. Alo. Hỏi. Hỏi. Ya. Nangilam no Gos? Pada kali ini. Maba, siapa? Siapa yang mau? Apa cemu?